Zofika nina le yo manilindile kodwa waphela le-30 minutes ngoba yo amadoda kuye amajita onako ukuseta dalazini pha kwesakho boy uyazi ba umjita utaskeleton uthe ufuna ifight yakho namhlanje nazo ifunela ngapha uthe manje yokuxelela ke ta so wena le ngathi mfushane ba tatando boy la Claire izokubulala ngamanqindi ngiyakuxelela yabo uskeleton nombuzi xa sezile yabo zombona yabo uskeleton xa ibuyile xa uthe ukhona uyaleqa kuyo ngapha phanga kwesakhe man khona la mzoko wabo ungahamba phezulu ngapha ezinyawo lo sayepha kodwa wazizobuya yabona namhlanje uzobuya uthe ufuna ifight and uzobeka perfect yamazi skeleton akho wangiqhekeza ku fight wani ngaxelela nto yami yabetha la kazi ebetha bra so wena uzokwenza kanjani yo hayi andakwenza iphathi ntshiza ungayiphathi ta guys lawe uzomosha umcimbi omosha pa zomosha phata yami ngikufikayi zomosha pa umntana nangu yeza fethu ungajampisi banguwathi dikhanya kungayijampisi ungajampisi Sentando kauzaba boy sepura yam grand ayam dan ayale man umjita ba umjita man hai bangana nanti kamla ko mana nonto ada dibala fe nanta dibala man libala kanjani kodwa wathanga mama kikam yo fet kanjani fet man tali ayezakho wena tayam zamke zakho ngoku haya okay ngoma saqela usketho ngala wena mojo tazam action ta yabo sefike umjitapha ayibondani unenzalela kile ayibondani sofikile tayam unenza mfethu umjito ivumile fatha uvumile uthe phango yabo phango 5 late uthe phango 5 yabo 5 okay so konje kanjani ya uthe phango 5 esikhathini 5 asho ngaya kuyo mama ngoku adona yayazi andafuni izalo lezi ayayazi nawo bafundiswa ndini singoku siye madoda hakamnaka nizibakho nemanje ta ungakabona sayepha sepisi sazoyapha online sawuba busy phasondophosa ifight manje but ngixelela ne ngixelela man lizukwazi ukuza mfethu manje so unongixelela bakwenzeke njani pha Mike mlayika neleya tali mfethu nongixelela xa sokuba kwenzeke into awumjide yamayo tali minenene leya uthi kanje iqhekeza iphethe ngo-perfect engafakeliwa lexelele yazi ke le nephawa ke le undani nephawa undani uzombona uzonyamalala pha uzombona yebo mekanyamalala ogqiba uzombona mekanyamalala mjito uzobona utali uzobaleka uzobona yebo izobaleka vayani yani fighting nazapha kwesam action run one fight angoyiki wena boy asikaphole wena boy usezinto ezincane wena boy yes Fight! Action! Action!
Action. Yeah. Round 2. 5. Yeah. 5. Đẹp cái nào. Peanut butter skeleton. Yes. Action. When the super select boy go win now in the fight. Manyale la kutin. Supambana go win on the fight. Action. Action. Final. Fight. Action. Action. Kalian 3, 1, 3. Ano ba talaga kayong Ano? Pasa bukilo na pawai. Rose. La san. Basta perfect. Castro en, Yan. Bondo I will play 5. Kanya ko. Him. Bye. 1, 3. 1, 2, 3. 3. Very good. Then fight to win and team. Yeah. Who be kanjan fighting ya? So, kalian bet. Who gave you a bar? Because I am bet. We did not use. I win the fight. Boy. Fuzen nanton fuzen na boy. Fuzen na boy. Koma sawubuza la light la khazile nyana. Ba. Ngibuza la light. Ngali kalo. Li. Nimbombuzo nje uthi nyana. I felt. Action. Indoda ifiki yabo lo mjida lo basoloko xa ndimlindile akafiki man yes yo yabona lo abota yama kumbe kwenzeke ntongo hayi uze tukhathiwe pha hayi khabile light angla reflu akakwazi ubala yabona kole bakho besabadle bancinci abantwana abancinci abaworefra asuka ma kwazi re but wena ndivesi ngestory ngakho kuthiwa wena ukhatyiwe angla reflu uwinile khamchita abantu abaninzi bandixelele uba wena ukhatyiwe pha yabo iwinile lakangla ref benza uwina pha hayi bo kuthiwa usithi umkhabile kodwa uthiwe hayi wena ta unjani kanje wena ta yeah yabona ke nimkhabile yabo abukhona ke nimkhabile uzobona nawe yefethu sivinda ba untanga yanyamalala wo
Zethu yo yakwazi ujika babayi 3 ontando kodwa i1 intando esimaziyo avela masiphakathini bekhona unye intando ngapha Wa. yo fethu lawe iyandixaka lawe umjida nambona seke nyamalala nam ngotyana yeyidansilo sasingekavani ndim noskeleton Ya. sathanda ukulwa ta sebancinci mani phaa ngo-2020 yo ndisayikhaba le lati Deep into yam. qha ke umjida mani uskeleton avela akwamohlakala xa njengomjida untane ngurefi umjida wathi sacinga mhlawumbi ucinga izresults zethu uba ngiqhekeziweyo wave wakhula ijezi umjida wasibetha isifuba nyamalala tayam nyamalala sambona seyengekho wavela emva koskeleton hayi uskeleton bamkrwitsha yo bra bamkrwitsha fethu awukhumbona uskeleton nasilona Ya. wabethile bra Abona lathi wini la ifuna ibulala ngale mess. awukwazi ukwazi tayam mbulala Nxa ndizayibulala, ngibethile ndizayibulala. hayi wena ta uyaxoka wena ta uthi umbethile uphinde uthi uqhekezile kanjani tayam Yabona ndizayibetha. Yabona le. Ndizayibetha. moto tayam savani phaa kwesam ne Okay.